Helo bawb! Dyma fideo bach efo brawddegau handi i siarad am fynd ar wyliau. Gwyliau. Wyt ti'n mynd ar dy wyliau eleni? Wyt ti'n mynd ar dy wyliau eleni? Ydw. Dwi'n mynd ar yng ngwyliau eleni. Dwi'n mynd ar yng ngwyliau eleni. Lle wyt ti'n mynd? Dwi'n mynd i Sbaen. Dwi'n mynd i'r Eidal. Dwi'n mynd i dde America. Sut wyt ti'n mynd? Dwi'n hedfan. Dwi'n dreifio. Neu dwi'n gyrru. Dwi'n beicio. Dwi'n mynd ar y trên. Dwi'n mynd ar y bws. Dwi'n mynd ar y fferi. Efo pwy wyt ti'n mynd? Dwi'n mynd efo'r teulu. Dwi'n mynd efo mhardner. Dwi'n mynd efo'r plant. Dwi'n mynd efo'n ffrind. Dwi'n mynd ar ben fy hun. Pa mor hir wyt ti'n mynd? Dwi'n mynd am wythnos, am benwythnos hir, am bythefnos, am 2 wythnos, am 4 wythnos. Wyt ti'n mynd am fis? Ydw, dwi'n mynd am fis. Os dach chi isio dymuno pob lwc i rywun sy'n mynd ar wyliau, dach chi'n medru deud, mwynha. Neu, efo mwy na un person, mwynhewch. A siwrne saff. Siwrne saff. Welai di pan ti nôl. Welai di pan ti nôl. Neu welai chi pan dach chi nôl. Welai chi pan dach chi nôl.